Football Titi Parjanga Samruk Pariatna Ngai Thavele Don Taila Manchester United nei tu zingami Sir Jim Ratcliffe hian Manchester United hi kongtin renga din thar atum ni berin alanga club chunga thoktu asing sakba ka sumluan chuana kong tam tak adanga trulo chuang liama angai te chu a thlau thamak mak Sir Alex Ferguson meupo amo phurna atangin achol tir ngama chutiang khopa huaisen chuan chet ala ani British pahausa hian United a sumle pai lama hrekna kongtam taka akal pui chung hian a hlok phari lemlo ni in alanga Sunday Times richly sin azir chianna atarlana Sir Jim Ratcliffe hi a hausakna pound billion somni pathum point panga pakhat pakwa atangin pound billion som pasari point bial pali paruka atlaniama chu kumkhat chunga atlak niamna ani United chung ril alu chila hei hian ngong anei lian bera ngai ni in kumkhat chunga a hausakna atlak niamna hi pound billion ruk chuang dai atling he British pahausa hian Manchester United hi din thar pialama hausakna puntirna man tangkai atum hlea ma se tunari chuan hemi kong nia hian a hlotlinna mutur aum lava a hlo chamve veri ti thei ani Liverpool chuan an right back rin roll Trent Alexander-Arnold chandon Marcela an right back dang Conor Bradley ero an chandon lava Northern Irish defender hi contract tharjia puin kum somni pakhat mi hian kum lidai contract aziak thar Conor Bradley hi Alexander-Arnold ta thachang dol tu berania ma se Arnold ta omdon tak lawa chuan ama aya khel tam zong na chance anei thalea ngai ani Liverpool hian right back thar an la lut ngei don ni in alang towa chuwang chuan Bradley hian elpuya nei dona in elna tha atangin player thale zuala team ta na thatle zualna nitel boka zuang lu turin club ho tulam chuan rohman na an siama chu Bradley hian apom ta ani Brentford defender Ben mi hian season kalmek zuwa a khelna club hi chua sandona kum somthum pangami hian juni somthum thlengdai contract anei aman zuwa July tha tangin free transfer in club dang azom theidon Ben mi hi Burnley legend ania kum som pakhat zet Burnley a acham hnuin kum sang ni somni pahni khan Brentford hi zoma Brentford a ahun aliam vele don tabok Ben mi hi center back ania ma se anram England tan senior team a Ireland phak lova under 21 tan ero Ireland ve to thin ani Emiliano Martinez point a khelmek na Aston Villa a chua sandon ni in alanga tun season a Aston Villa home match nungber Tottenham signifya an hena match a lung chetakin ahun top amang Martinez in kumsang ni somni khan Arsenal atangin Aston Villa hi azoma Villa a insiam lianin a thajia le theina sanjia Khovelin chiang zokin amuwa Argentina point goalkeeper thatak an nei thei pha Villa tan hin match zani chuanga khel towa ahun chungin rin roll ani FIFA buat sai the best FIFA men's goalkeeper award po tum ni lai adong nge anram in elna a khel puya champion pui vekin Villa a achet thana in ramlama po adin mun atinget tel ani inrini le pathian nia te khan in elna sang khel chhun zomania chungjinga chon FA Cup lama mechelam FA Cup final a Chelsea le Manchester United meche team te in machonin Chelsea hi sithum final chaka Baltimore goal ni khungle Macario goal khat khung mangin Blues hian sithum fain Manchester United hian ne ani Chelsea meche team te hian season an mang thalea Women's Super League no moi choin Women's League Cup an champion boka FA Cup champion lein 12 chung meche in elna liana an champion 5 veka domestic treble champion an ni tun season a an meche team te hi an mi pa team te a in no moi choi konga an hlotling fe jok ani mi palam FA Cup final match ha Crystal Palace le Manchester City te in machonin champion turarin kai Manchester City atlom zoka an tanga Crystal Palace minute som parukna a eze gol khung mangin sikhat fain Manchester City hi an ne ani he match hian City hian goal satum somni pathum nain tumru goal zona an peta ma se goal an sual chuak thei lova Palace hian goal satum sari chau nei ma sela tumni goal zona an peta tangin goal khat an sual chuaka nena chan thei phain champion no moi an choi zuita ani he match hian City tan bultang tu jinga Erling Haaland atela ma se Haaland hian goal a khung le talova Norway striker tha Erling Haaland hian City azom nuwa in elna an khel sanga final match te FA Community Shield te huam tel vekin final a chher thei hi tumriat a khel ta
heng final tumriat atang hian gola khung mia lova assist po anei mia lova Erling Haaland hi hun poimwa City tan gol khung tura be sei ani thin lain hun poimwa mamo zual ani hun laia hian abole thina soisel po atok zui ta thina ni Crystal Palace hi kumsa khazakwa panga a dinania kumza chuang daya upani in an upato leya ma se top flight club te telna in elna tun main an la champion ngai lovani FA Cup hian tum ni runners up ni toin tuna ero an champion ta FA Cup an champion masak ber le an club chanchina top flight club te telna in elna an champion masak ber an tong ta ani FA Cup hian Arsenal an champion ngun bera tum som pali champion toin tum som pathum champion Manchester United in an dota Chelsea Liverpool le Tottenham tumriat champion ten dot lein Manchester City hi tum sari champion to an nia tum sari vek runners up an ni tabok Netherlands League Sangber Eredivisie PSV in Azona match sari an chaknuwa championin an club chanchina Dutch champion an ni voisom ni parungna an tonga tun seasona an champion dan a chuan om lebok football khovela player thatak tak hring to tu Netherlands League Sangbera hian tun seasona Ajax an champion ngei arin om mana March ni som thuma khan point kwala in Ajax hian ma an hruai fala chu wangin club dangtan be se asang to lo hlea ngai ni in tuna champion ta PSV captain Luke de Jong ngei poin tebula pahnina ni turin kanin sorbing ang tiin be se an nei san to lo thu a soizui hial ma se chumi hnu thlakhat le achan ve chungin match khel mabak match sari khelin Ajax le PSV in elna an khel chun zoma Ajax hian match sari atangin tumthum chakin tumhni rowan naya tumhni vek an tlom point som ni pakhat om thaya point som pakhat chau an hlo chuaka point som an chan ani PSV hian match sari vek khelin an chak fai veka solid point som ni pakhat hlo chuakin an mani aya point kwa sang thin kha point khatin an le pela ti chuan PSV in khel samthum palia point som sari pakwa nein Ajax ro in khel samthum palia point som sari pariat an neya PSV hian Ajax khumin Dutch League Sangbera champion no moi an choita ani Portugal League Summer Liga Portugal po season khar felta in Sporting in point somriat pahni nein champion no moi an choya pahni na Benfica ni in point somriat an nei ani an match nanung bera Benfica hi Braga khelmola lenglutin gol khalveve khungin anin ne to ka Benfica hian point khachau an hlo chhuala in Sporting hian an mikhwal Vitoria Guimarães sinhi fain an ne thunga Sporting tan hian potele Gyökeres ten gol khungin an champion zuita ani ti hian Portugal League Sangbera champion Sporting hian season masa champion no moi an choi nuin tun seasona an choi non lea azonin Portugal League Sangbera hian an champion ta ani anni hian an club chanchina Portuguese League Sangbera an champion zone nung ber chu sangkhajakwa somnga pathum le sangkhajakwa somnga palia te khana niya khaminu khan tun tuma hian League Sangbera an champion zone le masak ber an tongta ani heiba ka hian Sporting hian dual chung League Sangbera an champion voisom ni pakhat na ania tun hnai season nga chunga tumthum an champion na ani tabok Sporting hian season kalmeka harsan na an toka an champion lo mai ring tu po anom manual tun season trantir lama khan tuna Manchester United kai shwe tu Ruben Amorim kai shwe nan huaya thataka bultanin te bula po man shwaya champion tura ngai po anni ma se November tha Manchester United in anti manager Amorim lain Sporting hian manager tharan ruaya Joe Pereira ruain ani hi ni somli pani chung chau an ruai man thunga achan chu in elna a khelpui zonga match riat atangin tumthum chau achak puya an result a that lo tak ema wangin Joe Pereira laka Sporting Club how tu te do thei lovin ni somli pani anin ruai tin an bana ti chuan tuna an roi mek Rui Borges hi ruai ta in ani kai shwenen hwaya hian Sporting hi nget takin an kal chhole ta anin kai shwai chung hian tlomia lovin tum som pathuman chaka tum rukdo na in match som pakua unbeaten result an neya eng team laka ma tual chung li ka hian an tlom lovani ti chuan Sporting hian season laklo line harsana lian tok ma sela atop khar thale ta in champion no moi nen season an khar ta ani France League Summer League 1 po season khara ni ta a heta hian team in elsom pariat te an match nung bera an result hi soita ila nante sin sithum fain mon peliaran neya tulusin kholmola sen itian golthum gol nia nein Lee half point kholmola Strasbourg golthum gol ninan neya
Strasbourgian red card join player claim zokin atopan kharani Leonin an mikwal Anderson hi final nea Marcelin an mikwal Rennes goalie goal nea nein Lensin silifain an mikwal Monaco an nea Monaco hian red card an choi bok Nisin an mikwal Brest an dim lo lea siruk faya sopin Lilin an mikwal Reims goal ni goal khatin an nea champion team PSG in goal thum goal khatin Auxerre an ne bokani ti hian tun season league 1 khelzo tak amor bok taka PSG hian paisom riat pali nein pakhat na nia panina Marcelin paisom ruk panga nein pathumna Monaco in paisom ruk pakhat an neita ani pathum te bola pakhat na tanga pathumna te hian season thara Champions League an khel dona te bola palina ni sin paisom ruk nein ani hian Champions League khel thei turin qualifying round atangin an khel chunjom atul don ani League 1 a hian te bola point in anganom chuan goal difference mangin asang zoka om turte chin fel thin an nia Nice le Lille te hi an point nei ain zata ma se ni si goal difference an san zoka wangin palina an nia Champions League khel phak thei din muna an ding ta ani pangana Lilin point samruk vek nein ani hian Europa League group stage atangin an khel dona parukna Lyon hian season thara Conference League qualifying round atangin an khel thei don bok ani tichuan League 1 atang hian te bula som pasarina Saint Etienne le som pare na Montpellier te hi an relegate ta som parukna Reims hian division niam zok atanga playoff khel tura in pet kai team nanin machonin achak zokin League 1 season thara an khelanga atlom zokin division niam zok an khel dona chuwangin som parukna Reims hian season thara League 1 an khelchun zom don nge don lauti hi playoff a an result in a hring don ani League 1 a hian golkhung tamber hi player pani omin Mason Greenwood le Ousmane Dembele tani in goal somni pakhat ve an khunga Rennes forward Kalimendo an goal som pasari khunga dodin Jonathan David Lila contract mangzo tur hian goal som paruk nen golkhung tam pathumna ania Jonathan David hi free transfer a laklu thei tur jinga atel zui don ani Arsenal striker Louis Leontana khelmek Lacazette point goal som panga khungin golkhung tam palina ani golkhung tam pani Ousmane Dembele le Mason Greenwood te hi an golkhung in za chi in goal somni pakhat ve khung ma sela golkhung tamber ni dun chungin top scorer choi moina ero andong ve lova Ousmane Dembele zokian adongani achan chu League 1 a hian top scorer choi moina dong tur an chin fel dan hi an golkhung ain za tani chuan match khel tlem zok match khel tam zok ti lama an buk lova penalty atanga golkhung tlem zoka an bukani chuwangin Dembele hian penalty atangin goal khung tlem zoka hei hi tangkai puin top scorer choi moina adong ta ani League 1B kan kalsan main player che thatak mai pakhat hi soibel ta ila Arsenal in andulo Monaco zomta Mika Biret hian France a nuam a chen ani bera kumin January kha azom Monaco tan hian match som pakwa kheling goal som pathum akhung ba ka assist thum aneya kumsom ni pani mi Dani striker mamo Arsenal in an mamo tak positiona khel ni ma sela Gunnarsian an ring zaungang si lova Monaco a in pulutin mitam takin Arsenal in anti swalian taka an ngai sak zui nge achan berpo ache that zui em wangani Arsenal khan ringam ta sela hetiang thau hi ani angem ti ero ngai tua tham ani ome ani hi League 1B ka match som paruka goal som pathum khunga assist ni nei ni in match som paruka goal contribution som panga aneya League 1 a striker langsar berpol le Siam berpol ani meka Europe angzong point alangsar tiela Monaco azom nuwa European top 5 league ka biret aya golkhung tam chu Kylian Mbappe chau hiani Germany a league sangbra Bundesliga po amor bo kanita timin el som pariate an match nanung bera an result hi soima sata ila Werder Bremen in Kolmola Heidenheim goalie Kolkata nein Wolfsburg in Kolmola Borussia Mönchengladbach sikhat final neya Union Berlin point Kolmola Augsburg goal ni Kolkata nein Stuttgart point Kolmola RB Leipzig goal thum goal nin an neya Frankfurt point Kolmola vek Freiburg goal thum Kolkata nein Bochum point Kolmola St. Pauli sini final neya Bundesliga match day nanung bera hian away team chak an tam berani hei baka hian Borussia Dortmund in an mikhwal hostel kil sithum final neya Dortmund tan Serhu Guirassy Marcel Sabitzer le Felix Mechaten goal khat theban khunga Mainz le Leverkusen te goal ni ve khungai ne tokin Leverkusen tan Patrick Sigan goal ni akhungani Hoffenheim khelmola Bayern Munich semi final chaka
Bayan tan Michael Olise Joshua Kimmich Serge Gnabry le Hurricane ten goal an khunga Kane hian goal khata khungba ka Gnabry pe goal tur siam sakin assist tum khat anei telani Hurricane hian champion no moi a choi ta ani hian ti hian soin katan chuan ton hriat duam bik ani hetianga lomna hun hi ama dai atang po in kalomi thla thina ma se ataka mani ngeina ton ma chuan thuwa soifia thiam a har sa hle engkim mai hi anuam kati tina soi Kane hi kumsang ni somni pathum ni puilai khan Bayan in pal maktadoi somriat paruk point pali in an leya Bayana gol khung thei hle ma sela no moi a choi lok lova avan duaina ain chun som zeldon emoniti tur khopin awm man ma se German club ro puya anil talova a career a avoi khatnan kumsam thum pakhat mi ni chungin no moi a choi veta ani Bundesliga champion Bayern in season kharna match an khela hian Thomas Muller point Bayern tana a match nung bera khelta kumsam thum pangami Muller hian Bundesliga no moi tum som pathuma choi mana Champions League no moi tum ni choin Bayern tan chau professional football ala khela Bayern legend zingami ani hian a contract nei mek jun thla top thleng dai hi a mang zo dona contract an zia thar don lo awangin Bayern hi a chwa san dona free transfer a laklu thei tur zinga atel don Thomas Muller hian Bundesliga match janga pathum te mewa khel tling mana Bundesliga chanchina player mal inlan tam som panina ani phaka Bayern tan hian goal zani somli pariat akhung tling man bok ani ti hian Germany League sangbar Bundesliga pakhatna Bayern Munich in point somriat pani nain point som pathumin man shwai fala panina Leverkusen hian point somruk pakwa nain palina Frankfurt in point somruk an neya palina Dortmund in point somnga pasari nain ti hian Bayern Munich Leverkusen Frankfurt le Borussia Dortmund heng club pali top 4 china omte hian season thara Champions League an khel don ta te bula pangana Freiburg in Europa League an khelanga te bula parukna main sian Europa Conference League qualifying round atangin an khel don ta bokani Bundesliga hian te bula som pasarina le som pariat na te an relegate ta som parukna Heidenheim hian division niam zo katanga playoff khel tura in pet kai team ma chonin playoff match an khelanga relegation playoff match tin heta achak zok hian Bundesliga an khel chhun zomanga atlom zok in division niam zok an khel chhun zom don ani chuwangin te bula som parukna Heidenheim hi an tladon nge don lo an relegate don nge don lo ti hi playoff a an result in a hring don ani Bundesliga hian Hurricane hi top scorer ni in goal som ni paruk akhunga season masa po khan top scorer ni toin Hurricane hian German football season ni a khel chungin top scorer ani ta ve ve a goal khung thei tak ani na Germany a po achun zom ta zelani goal khung tamber da tu hi Patrick Schick Leverkusen striker le Serhou Guirassy Dortmund striker te ni in goal som ni pakhat ve ve an khung assist nei tamber hi Michael Olise Crystal Palace atanga Bayernina an leania Olise hian a season masabera Bundesliga a assist som panga anayani adotu hi Leverkusen playmaker Florian Wirtz ni in assist som pani anei Italia Football League sangbar Serie A matchday nunhungber dotu matchday somthum pasarina khelania heta hian Atalanta in Genoa golthum gol nia nein Empoli in golthum gol khatin Monza neya Cagliari in Sithum Faya Venezia nein Lisin sikhat fain Torino an neya Verona le Como te gol khat veve khungen ne tokin Fiorentina in golthum gol nin Bologna neya Roma in an mikhwal AC Milan golthum gol khatin an ne bok Juventus points in hi fine an mikhwal Udinese an neya champion base na la nei team pani Napoli le Inter Milan chak zo lovin Napoli hian Parma khel mola gol khung thei lovin gol khung lovin team pani te anin ne to ka Inter Milan le an mikhwal Lazio te gol ni veve khungin anin ne tok bok hei wang hian Serie A season kal mega champion ala chiang lova team in el som ni ten khel som thum pasari theu khel toin khelma bak match khat theu chau an nei towa Napoli in point som sari pakwa nei in point khatin man hruaya champion lai Inter Milan hian point som sari pariat an nei match khat theu chau khelma bak an nei to boxia chu wangin Napoli hian an khelma baka point thuman lo chuakani chuan Serie A champion an ni dona Napoli hi an chak zo lova Inter Milan hi an chak ani ero chuan Inter Milan hi an champion thung don ani te bula pathumna Atalanta in point som sari pali nein ani hian season thara Champions League an khel don ti an ti chiang ta boka te bula pali na Juventus siam point som ruk pasari nei ma sela season thara Champions League an khel don em ti ala chiang lovani
Serie A atang hian te bula pakhan na tanga palina in season thara Champions League an khel dona pangana in Europa League an khelanga parona in Conference League qualifying round atangin an khel don relegate tur hi team pathum anom dona te bulmonga Monza an relegate fel towa team dang pahni relegate tur hi ala chiang lavani te bula som parian na som pakon na le som ni na a season khar te an relegate don ani tundin muna Serie A gol khung tamber hi Atalanta forward Matteo Retegui ni in gol som ni panga akhunga assist nei tamber hi Romelu Lukaku ni in Napoli striker hian assist tum som anei to ani Spain a league sang ber team som ni in elna La Liga a po amor bokan hai zela matchday nan hung ber da tu khelin matchday som thum pasarina hian team in el som ni te anin lan kim vek towa heta hian in khelang sar zuala Atletico Madrid in an mi khwal Real Betis gol khatin an neya Atletico Madrid tan Julian Alvarez an gol ni khungin Robin le Norman le Angel Correa ten gol khat ve ve an khunga Betis golom chhun hi English Premier League te po khel thin Pablo Fornal sa mini samruk pasarina akhung ani Real Madrid in khwalmola Sevilla sin hi final neya he match a hian Sevilla hian red card pahni choin mini som pahni na Badea red card choi nuin mini som li pariana Romero ana choi ve leya Real Madrid tan osam phain second half a Mbappe le Bellingham ten gol khat ve ve an khunga Real Madrid hian sin hi faya chakin point thuman lo chuak Mbappe hian La Liga a season khat na mangma sela match som thum pathuma khela tangin gol som ni pakwa akhung tling to ani Barcelona le an mikhwal Villarreal in machona gol nga aluta mikhwal team Villarreal hi gol thum gol ni nan chak he match a hian mikhwal team Villarreal hian minute lina Ayoze Perez mangin man shwaya he gol hi Arsenal player Luis Nicolas Pepe siam sakani minute som thum pariana Lamine Yamal Barca tan asut velea Yamal hian tun season a hian La Liga a gol kwa khungin assist som pathum anei towa kum som pasari mi chau ni ma sela goal contribution som ni pani anei tling der to ani farsa additional time a Barca tan Fermin Lopez an khung bel velein Barca hian farsa fa gol ni gol khatin an le thala ma se second half a Villarreal khel thajok ni in minute som nga na Santi Comesana an sipura suta minute som rian na Buchanan manga khung belin Villarreal hian gol thum gol ni in Barcelona hi an ne ani La Liga hian Barcelona an champion chiang towa ti hian team in el som ni ten match khel ma bak pakhat theu chau nei to in Barcelona hian point som riat panga an neya Real Madrid in point som riat pakhat neya dotin pathumna Atletico Madrid in point som sari pathum an neya palina Athletic Club in point som sari nein pangana Villarreal in point som ruk pasari an neya ni La Liga hian UEFA coefficient ranking a an sana wangin season thara te bula pakhanna tanga pangana te Champions League khel thei turin kuata an nei bela chuwangin top 5 chin hian season thara Champions League kan khel dona top 5 a om tur te po hi chiang to in Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Athletic Club le Villarreal te hian season thara Champions League an khel don ti a chiang to ani te bula parugna Real Betis le pasarina Celta Vigo ten season thara Europa League kan khelanga te bula parianna Rayo Vallecano in season thara Europa Conference League qualifying round atangin an khel don bok La Liga atang hian team pathum relegate turan niya team pahni an relegate towa som pakwana Las Palmas le som nina Valladolid te an niya te bula som pariana season khar tur hi ala chian lawa wangin relegate tur team pakhat hi ala chiang lawa Leganes emo Espanyol emo hi an relegate don ani La Liga hian tuna an khel to china Mbappe an gol khung tam berin gol som ni pakwa khunga Robert Lewandowski an totin gol som ni panga khunga ante Budimir Osasuna striker in totin gol som ni pakhat akhung to bok assist nei tamber hi Lamine Yamal ni in tum som pathum assist anei towa Alex Baina le Rafinha ten totin tum kwa ve assist an nei to ani English Premier League a matchday som thum pasarina khelani boka ma se team in el som ni te online lan kim lawa heta hian Aston Villa in an mi khwal Tottenham sin hi final neya Villa tan Ezri Konsa le Bobakar Kamara ten gol khat ve ve an khunga Villa hian point thum hlutak an hlo chuak ani Chelsea in an mi khwal Manchester United sikhat final ne boka golam chhun hi minisom sari pakhat na a Spanish defender Marco Cucurella khung ania Blues hian point thum hlutak an hlo chuak he match a hian Manchester United hin an player poimote an chol hadam tir lova Europa League final match khel tur ni ma sela an player tha ten bultanin player tha then khat ero khel tluan tir lovin an la chuak ani Everton in Goodison Park a match an khalan hung bera Southampton mi khwalin Sydney final neya
Everton tan element and dia chun goal ni khungin Toffician point thum hlutak an lo chuak ani Everton khelmual Goodison Park hi kumza somthum pathum laya upa ania khelmual upa tak le khelmual langsar pol tak English footballer stadium langsar zingami ania mase Everton hian stadium thar sualin stadium thale changkang tak andina Bramley Murdoch Stadium tiin Hill Dickinson Stadium an ti thin boka he an stadium thara hian season thara tangin anin suan lut to don a chu wangin Goodison Park hi Everton mi patim hian an mang chunjom to don lavani he khelmual hi an meiche tim lamin an mang chunjom don thunga mi puileng zat ero an titlem don thung ani London Club West Ham chu an mi khwal Nottingham laga tlomin gol thum lona match Nottingham hi gol ni gol khatin an chaka he match hi mi khwal tim Nottingham tan Morgan Gibbs le Nikola Milenkovic chen gol khat ve ven khunga West Ham hian gol ni an chuan nuwa Jarrod Bowen mangin gol khung ve le masela an sipur an chu zo man talova West Ham hi tun seasona an home match nung bera Nottingham Forest laga an tlom ta ani Nottingham tan point thu man lo chwa hi a hlu hlea Champions League khel phak tuma be seina an nei an chit nun zel thei pha ani Brentford khelmuala London Club Fulham gol thum gol ni in an chak boka gol nga luna match hian minute som parungna Raul Jimenez an Fulham ma hroi puin Brentford hian minute som ni panina empeng mo khung mangin an suta minute som li pathumna wiza mangin man hroi vele first half mual nei tu Brentford in ma hroi ma sela second half Fulham in gol ni khungin Tom Kearney le Harry Wilson ten an khung bela Fulham hian Brentford khelmuala gol thum gol nia chakin point thum an lo chuak ani Leicester City in an mi khwal Ipswich Town Sydney final ne boka Leicester City tan Jamie Vardy le Casey McAteer ten gol khat ve ven khunga English Premier League atanga relegate ve ve to team in ma chona hian Leicester City hian an mani khelmuala match an khelna hnung bera hian point thum an lo chuak ani Leicester City tan Jamie Vardy hian gol akhung le taka wangin mel lunglubi ka phuna Vardy hian kumsan hi som pahnih khan Fleetwood Town atangin Leicester City azoma khati lai khan khovel huapa player langsar English Premier League ka gol khung thei pol takni tura tu man an ngai lawa ma se Leicester City in palmak te doi khat sengin an laluta club dangin an do theilona Foxes chu an do theya chumira chu an seng tabok Vardy hian Leicester City hi division niamjok atangin English Premier League khel turin ain hlan kai puya voi khat aya tam in hlan kai puin chu ba ka chuan Leicester City tan hian match zanga khel tling ta in gol zani akhung tling tabok ani Vardy hian Ipswich laka gol khata khung ta ka wang hian Foxes tan a gol zani na ania Foxes tan match zanga a khelna nitel bokin atan a hlu hlea a hlu zual na chu Leicester City tana an home match a khelna hnung ber ani telwang ania amangai club tan an mani khelmuala match a khelna hnung bera match zanga le gol zani apuitlina ama mangai tu te melung hlu tak phunin amang tha thei pha ani Vardy hian Leicester City hi English Premier League a tum khat a champion puya FA Cup a champion pui to boka Champions League a quarter final in pet kai pui to bokin Europa League semi final a thlen pui to boka Championship Division no moi tum ni a choi pui to bok English Premier League a top scorer choi moinate adong phak hiala English Premier League a Golden Boot choi moina dong thei upaber record te hiala siam heng hlotlin na te hi tun ma kha chuan Vardy a hian tu man an mu phak lova an tin zon ngai lo ma se beidong lova abe sham na in kumtam lama langsar zo ka siama chuta chuan hlotlin na sangin abel cha tabok Vardy hian Leicester City hi season kalmek zoa a chwa sandona an home match hnung bera Guard of Honor manga choi moi niin za takin an thla ani Arsenal in sikhat fain an mikhwal Newcastle an neya golom chun hi minute som nga panga na a Declan Rice a khung ani Arsenal manager Mikel Arteta hian season an man dan clear le tin alung oi che lo ti azep talawa ti hian soin Liverpool in no moi an neya ke ni chun kan nei ve talo kan lung oi zan lawa makti na po kan nei tel ma se kong dika kan kal zel ni in ka hria ka tiam thei chu keima a zong a thaber lanin no moi choi kan tum zel dona no moi kan choi theina tur chuan kanun ka hlan mayang kanau te atanga a thaber kala chuak zel don bok suang tua kan neya chu he muna no moi lian lak lu ani tuna la hlotling lo maila kong dik kan zoa season tharatan phurna le a thalama be seina min nei tir chun zom bok ka player te hian talent an neya tuna chuan chol hadam det kan mamo ti chuan Southampton a amor bokin chol kan mangang ati ani Arteta hian kumsang ni som pakwa December thla khan Arsenal hi azoma FA Cup a tum khat champion pui to in
FA Community Shield tum ni a choi pui to boka English Premier League le European Trophy ala choi pui thei lo thunga season thum chung a zone satin English Premier League ka pahni na champion teuber an ni tabok ani tihian English Premier League ka team somni in LG nga team then khatin match somthum pasarian khel towa then khatin match somthum paruk chau an la khel thunga match day number 2 hi akal me kani Liverpool in khelma bak match ni nei chungin point songret pathum an neya Arsenal in khelma bak match khat chau nei to in point somsari pakhatan neya Almani ang thawin Newcastle in khelma bak match khat chawan nei towa point somruk parukan neya Chelsea le Aston Villa point khelma bak match khat ve ve chawan nei towa point somruk paruk ve ve an nei bokani te bula parukna Manchester City in khel somthum paruka point somruk panga an neya English Premier League lam hian coefficient ranking a an sana wangin te bula pakhanna tanga pangana ten season thara Champions League an khel thei do na chu wangin top 5 chin hi Champions League khel thei turan ni tuna hian Liverpool le Arsenal hian season thara Champions League an khel don ti anti chiang towa an din huna him towa te bula pathumna tanga pangana hian tuin nge amor bokang ti hi ala chiang lawani tuna te bula parungna Manchester City hian khel khata an khel tlema wangin an khel tlemna an man tangkai chuan an chunga omtele pelin te bula pathumna anom theido na te bula pasarina Nottingham Forest po hian Champions League an la be sei phaka point samruk panga an nei mek ani English Premier League atang hian team pathum an relegate do na chungte ero an hriat kim towa Leicester City Ipswich Town le Southampton te hi an ne zan ina English Premier League match khat khalchun zom tur oma chuta chandar som pahni le chan veya Brighton le Liverpool anin ma chon don English Premier League season kalme ka hian gol khung tamber hi Mohamed Salah ni ingko somni pariata khunga adot tu hi Alexander Isak ni ingko somni pathum akhung assist nei tamber hi Mohamed Salah bok ni som pariata neya ama neighbor tu Jacob Murphy hian tum som pahni anei to ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila Spanish sansin bulian ten tar langin Manchester United chuan palmak te somnga pali in Brentford Cameroon striker kum somni pangami Brian Mbeumo an leingama Mbeumo hian Brentford a hian kum khat dang dai chau contract anei towa heti chung hian United hian palmak te somnga pali lai an the chuak huam ani Spanish sansin bute vekin tar langin Al Nassr forward Cristiano Ronaldo kum somlimi chuan Brazilian club ming tarlan lawatangin somna adonga Portuguese superstar hian Brazil lam hi apandon MT ala chiang lavani Spanish sansin buten tar langin Aston Villa chuan Barcelona atangin Ferran Torres kum somni pangami laklu antum do na Spanish forward mana hian paul makterwe somli pahni an the chuak huam Independent in tar langin English manager Will Steele kum somthum pahni mi chuan French club akai shwai mek Lens chua sanin Southampton akai shwai don ni in tarlan ania thui tak indoor to in remna tluantling an hnai to hle ni in tarlan ani goal in tar langin Lyon playmaker kum somni pakhan mi Ryan Cherki chu Manchester United le Liverpool ten laklu tumin an zui chunzom zela ani hian ni pui huna French club Lyon hi achwa san don ti ati chiang to ani team talk in tar langin Manchester United chuan Sporting atangin Portuguese midfielder Pedro Goncalves kum somni paruk mi laklu antum Birmingham Mail in tar langin Atletico Madrid chuan Argentine midfielder kum somni pathum mi Aston Villa tana khelmek Enzo Barrenesia chu laklu antuma ani hian lonin Spanish club Valencia tana khelmek ani German chanchin bulian building tar langin Bayern Munich chuan Leroy Sané chelthei anin beiseya kum somni pakomi hi tu hnaya chuak turanga soi ani na sa hleya hetiang kara hian Bayern hian German forward hi chel nge yan duwa an chelthei ngei po an beisei ani Football Insider in tar langin Nottingham Forest on English pair midfielder Morgan Gibbs White le forward Callum Hudson odoi kum somni palimi te chu thlun nge tumin contract her anzor Italian chanchin bulian in tar langin Napoli chuan center forward thar season tharatan laklu ngei antuma chumi tan chuan lila contract mang zo tur Canadian forward kum somni pangami Jonathan David emo Liverpool Uruguay forward kum somni pangami Darwin Núñez emo laklu antum don Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu ni le photro se